Traikuna ñañaykuna limpunchaw kachun kunanqa domingo, día del Señor, kunanqa sianchis a los 17 días del mes de agosto 2025 watapi, hinallataq riki 20º domingo tiempo ordinario iglesianchis ujupi turaykuna ñañaykuna chay hina kaqtinqa sumaqtaya kunan yapamanta kutirimuyku ki programaykichis catequistakunaq rimaynin urqunta q'asanta sumaqta wasapayamuyku nuqaykupas chay hina kaqtinqa turay Valentín buenos días kachun hinallataq Padre Bernardino allin p'unchay kachun chay hina kaqtinqa kunanqa riki Dios ninchispan saminchayninta mañakusunchis hina valerikunchis Padre Bernardino sumaqta mañaychuayku ki programanchis ñawpaqman puririnanpaq. Anchamasqa yaykunapanaykuna ñanchaykamuña programakichis catequistakuna rimaynin kunanqa ki programa ñawpaqman purinanpaq ñawpaqman tashkirinanpaq kamaqninchis Diosmanta mañaykusunchis k'anchaya munanchispaq chayraykuna llapallanchis ch'ullunchista montaranchista imacha umanchis kashan chayta ch'utiykusunchis hina kaqtinqa llapachallanchis nisunchis qollana Dios Yaya, Dios Churi, Dios Espíritu Santo sutinpi hinataq kachun Jesús. Ancha manako Dios liyay kiwakikuna ñawpaqkiman churakamiyku kunan p'unchawya ki programayku catequistakunaq rimaynin tampa munasqaykiman hina purichun k'anchaykamuyayku yuyayniykuta sunquykuta astawanraq iñiñiykuman kallpanchakunaykupaq chayrayku Dios liyay mañakamuykiku ima mañakuytachu kay p'unchawkuna yachirqanki mañakuyllatataq yayku hanaq pachapi kaq sutiyki paychasa kachun qapaq kayniki nuqaykuman hamuchu munayniki ruwasa kachun imañan hanaq pachapipish hinallataq kay pachapipas Sapa p'unchit antaykuta kunan quwayku huchaykutari pampachawayku imayna nuqaykupas nuqaykuman uchallikukunata pampachayku hina amataq kachariwaykuchu wata qayma warmanaykupaq llallinraq tukuy mana allinkunamanta qaspichiwayku hinataq kachun. hinallataq mantanchik Virgen Mariata napaykusunchis imaynatachá kay p'unchawkuna Ángel Gabriel napaykurqan chay hinallataq nisunchis muchaykusaki María Diospa graciawan t'asnan kanki apunchis Dios qan warmikunamanta qullananmi kanki wiksakimanta paqarimuq Jesús wakiriq qullanantaqmi. A Santa María Diospa mama nuqayku chasapakunapaq mañapuwayku kunan wañuyniku pachapipas hinataq kachun. Gloria a Ella, Churipa, Espíritu Santo, Papishkachun. Imayna ñawpaq karan kunanpas wiñaypas mana puchukayniyuq pachakamapas hinataq kachun. Olanan Dios Yaya, Dios Churi, Dios Espíritu Santo, sutinpi hinataq kachun Jesús. Añay Padre Bernardino sumaqta riki Dios ninchismanta nuqanchis turaykuna ñaykuna mañayrukunchis y chaypiña maypiña kaspapas chinatapuni nuqasqa ñawpaqtaqa Dios ninchismantapuni waharikuna kananchis. Chay hina kaqtinqa iminallam Padre Bernardino kakusyanki ñariki kay programanchis catequistakunaq rimaynin ñawpaqman puririshanchisña hinallataq turay Valentín chay hina kaqtinqa napaykichya hinallataq riki napaykusunchis riki wakin radiokunatapas riki uyarimasyanchis chipchawpin sumaqta warik'arisyanchis Padre. Anchamas paykuna panaykuna kankunapaq allin p'unchaw kachu nuqaykuqa riqchiriwan wayrawan parishaykushpañan chaykamushayku maypich personaykus taqakapayankichis chaykamañan riki iminalla iñiq masiykuna allillanchis tarikapushawankichis nuqaykuqa taq nishpañan riki punki takaykamushpañan riki chaykamushayku napaykuñayku ki p'unchawpi huch'uyta hatunta kuraqta llapachallakishpawaykuna panaykuna allin p'unchaw kachun. Adelante kay Valentín. Gracias Dios taytanchisman hinallataq waykuna wanaykuna qankunamanpas uyarimasqaykumanta siempre taytanchis bendiciones hapunchay hinakaqtinqa waykuna wanaykuna kuna p'unchay munayta uyarirusunchis sunqunchikman nusmanpas sunqunchikpa hap'iykusunchis taytanchispaq siminta munayta taytanchis kunan p'unchay rimawasunchis waykuna panaykuna. Kusa turay Valentín Padre Bernardino hinaqa riki napaykusunchis radiokunata riki maymunayta paykunapas sapa domingo wark'arisyanku kay wayrama wasi rimana radiokunata chayta napaykusunchis riki Radio La Salle de Urubamba hinallataq Radio Caliente de Quiquijana Radio Inti Raymi hinallataq Radio Ausangate de Ocongate T'inque
Radio Municipal de Paucartambo, Radio Illari Quebrada Honda, Radio San Cristóbal de Chinchero, Radio Poder Huayna de Cauri, Radio La Merced Señor de Huanca, Radio Municipal de Amparaes, Radio Municipal de Colquepata, Radio Municipal de Casca, Radio Municipal de Huancarani, Radio Limón de Coazapuno, Radio La Soberana de Calca, Radio Virgen del Carmen de la Parroquia Paucara Huancavelica. Hinakastenqa turaykuna ñañaykuna sumaq hamukuyakachunki programanchis katkistakuna rimayni chayqa napaykullasuntajya llapallan kay Arquidiócesis del Cusco iñaq masinchikkunata hinallataq yayanchikkunata turay Valentín manachu napayrukuqriki dekanaturanchikkunata. Nuqapas naparukimami dekanatura Paucartambo hinallataq dekanatura Quispicanchi dekanatura Akumayo. Noqataq naparukusaqriki dekanatura de Calcaparuro hinallataq San Jerónimo Sagrario paykunapas sumaq napaykachun padre wakin dekanaturakunatapas napaykullasuntajya. Panay napaykusunariki dekanatura Anta Urubamba hinallataq dekanatura Quebrada Honda maqonqasunchu yaqinchikuna panayshikunatariki ima dekanatura faltanchik panay Rosita. Sagrario. Sagrario. San Jerónimo. San Jerónimo tarik. Kullaqtapi. Ari paykunapas sumaq napaykikachun ari wakinqa mana entendishankuchu imanaqtinchik llaqtakunata napayrukunku nispapas chariki mana ñuqanchikqa imaynariki provincialmente rik pertenecencia rik provincia aquí Cusco San Jerónimo Cuscoman distrito San Jerónimo Cuscoman pertenece riki ajna huñasqa eclesialmente casillanchistaq no sapanka dekanaturakuna provinciapas kasun hinarik chay yanapaykamishaykiku turaykuna ñaykuna chay hina kaqtinqa ñawpaqmi apuririswanchis taskirisunchis programanchis katikistakuna rimayni ari riki napaykuyninchis kashan kusus kashan ñuqa turay Valentín imaraykuchis ña kunanqa riki mosoq sacerdotenchiskuna kan ñaki iglesianchis Cusco uhupi riki sumaqta 15 ordenaykapunku paykunapaq napaykuykachun riki padre Maxwell Quispe hinallataq riki padre Wilber hinallataq padre Roger Quinsantims yayakayman chiapunku qaynanchik p'unchay catedral piriki las 10 de la mañana manta riki hasta 1 de la tarde kama sumaqta ordenación aparikunchik piriki Monseñor Richard Daniel Alarcón Urrutia PM presidisharan kay ordenación ichipia sumaqta riki ashka tinkuyamunchik chaypi tupamunchis imaraykuchis kusikuyta ñuqanchis iglesianchis uhupi padre machip ña matipaywankikumi wakinqa riki diaconado nisqaman wakinqa hermanoskuna seminaristakunapas wicharinku chayqa imanchik diaconado kanman imanaqtin imataqmiki ordenación sacerdotal nisqa riki juntaykunku wakinqa riki. Claro que sí. Ancha más masikuuna ari huqwayna maypachachus riki seminariota estudiayta tukunchayqa ordenakunan como diácono nisqa escribinan riki cartata monseñorman hinashpa riki aprobamunku riki y ña ishkiwaynakuna tukusharanku ña qayna horawataq riki que seminarionkuta hina kasharanku pastoral truwashpa kunanqa riki ordenación diaconal nisqaman ña chayanku chay ordenación diaconalmantaqa riki pasanan suqta killa padre kanankupa riki mana suqta killatas mayninkutaq huk watata ishki watata hina padre kaynikipiqa hasta riki mesata celebrate atawaq ña confesión torayta atawaq ña unqusakunawan vistayta atawaq ña riki hina rikuna panaykuna huk hatun kusikuypuna riki imaraykuchus kunan p'unchawkuna riki mana ña waynakuna padrepa estudiayta munankuñachu nitaq religioso kaytapish munankuñachu ninku riki imapaq ñuqa estudiayman ñuqa ingeniero abogado kasqa nishpa riki allin ingeniero kaypish abogado kaypish pero rikuna panaykuna vocación kaqtanqa riki estudiasunmancha riki qatikusunmancha riki Dios ninchikpa semen willakunanchikpaqpas riki entonces de que mana ña kunan tiempo riki ashkañachu estudiayta munanqa ashtawan PCA entonces huk hatun kusikuyakachun hinallataq riki que nuevo mozo padrekunapaqpas riki mañaykuna kanman riki nachu manachu Valentín.
Ari no caps na paikuyman paykunata porque paykunapas waynallaraq kashan kunanchina noqanchina waynallaraq paykunaqa jovenllaraq entonces paykunapas vidankuta entregashanku Tayta Diosman huk felicitaciones hermanos Roger paypis ña padre ña mana noqapas hermano nishallaraq pero padre España ninanchis llapallishpas no padre Wilber, padre Maxwell, paykunapas na paykunapas hinallataq diácono kunangashanku hermano Alfredo, Pedro paykunapas daspa siempre jovenkunapas animarikunanchis noqanchikpas waykunapas naykuna jovenninkuna ña tukurushaña colegiochaqa siempre noqanchis animarinanchis kaman kay padre kanankupaq o warmichika kaqtinkupas hermana kanankupas siquiera huk semanallapas rikumarik discernimiento vocacional kan ya dos huk semanallapas entonces bandasonman entonces kustankumanpas charik o Tayta Dios waqashapas chayqa siempre waykunapas naykuna animarinanchis jovenkunapas sikata atrevimayta. Sucede que imahayk pasan wakin waynakunaq ninkuriki colegio kayshashpayta tamanqa padre kayta monan nishpariki ima ninkun padre Rosita chinatnaq tinkuq taytamamukunaqa Ima paqchawaq padre aswaya familia kay imapas man. wayrasuykimanchas mashpamayninkutaq ninkuriki Ari Tukkapuman ninkurik Ari mana mirapumañachu nishpa llakikunku o sea herenciapi pimanta saqimapi kunatapas. Entonces a es veces animankuya Ari en lugar animananku kashaqtin hay cosas kananku kashaqtin muy bien kunanqa tapurakamus maypin estudiamaq nisqatapis imatapis muy bien. chay hinakaqtinqa Ari turaykuna ñañaykuna hinakaqtinqa hakuya Dios yupaychanatakuan chawpina risunchis kaypi ña Dios yupaychanataki. Y pueblos a través de estas alabanzas a Dios. Vamos con ganas, Padre Hernán Sonco. Siempre adelante. Señoraría a gritos que me escuchará, con penas y sufrimientos que me ayudará. Nuestro Señor Jesucristo que me escuchará. Nuestro Señor Jesucristo que me ayudará, que me escuchará. Señorarías a gritos, ¿quién te escuchará? Con penas y sufrimientos, ¿quién te ayudará? Nuestro Señor Jesucristo, ¿quién te escuchará? Nuestro Señor Jesucristo, ¿quién te ayudará? ¿A quién te escuchará? Si lloraría a gritos, si estaría con sufrimientos y penas, ¿quién me ayudará? Solo tu Señor Jesucristo. Con estos hermosos cantos de amor a Dios, saludamos a todos ustedes, hermanos. Escucha, Padre, a tu pueblo que hoy te cantamos. Escucha, Padre, a tu pueblo que hoy te cantamos. Que se acaben las guerras, el odio y la maldad. Que se acaben las guerras, el odio y la maldad. El odio y la maldad. Escucha, Padre, a tu pueblo que te suplicamos. Escucha, Padre, a tu pueblo que te suplicamos. Unidos todos gritemos que queremos la paz. Unidos todos gritemos que queremos la paz, que queremos la paz. Tanto Dios amó al mundo, que entregó a su propio Hijo, para que los que tengan fe tengan vida eterna en Cristo. Tanto Dios amó al mundo, que entregó a su propio Hijo, para que los que tengan fe tengan vida eterna en Cristo. Y como bailan mis hermanos de Colquepata, de Huancarani, Chayabamba, Comunión Quilpata. ¿Dónde está la hermana Segundina? Con ganas, con ganas. Zulma con Nori. Y nos vamos con Chajá.
Kuna panaykuna hinagakten kanukanjis charamanjis na Dios taytanjis paksiminta kichananjis ratomanya kunanqa Biblia está kunanqa haperiruis wal kuna panaykuna may pikpascha kashan panas nas ganhena qoytigaña o hoshnika malanya bascha Biblia kashan jeqa haperiruis kunan inas mashkeriruis Evangelio de Lucas capítulo 12, versículo 49 hasta 53. Achikaman pichel kunanjo ishkotel naramas pans cheka panay amahina pero nagibas nyawincha pay ku Dios taytanjis paksemintam. Kusa Tray Valentín Riki Chayhina Kahtian Ka Ari Riki Konam Unchaupahmi Dios Ninchis Pasimin Churaris Nakashan Kai Evangelio según San Lucas Hatunt Akaini Mikasian Chunka Iskainio Huchit Akanda Mikasian Tawachunka Eskonio Manta Maikama Piskachunka Kinsayo Kama Ari Castilla se me paverniram Saikitsia Evangelio según San Lucas capítulo 12 versículo 49 al 53. Chayhina kahtin kaya kunan yapan sriki makilla uyarikusunchis maypiña chaypiña kaspapas chayqa ñawinchasunchis. Kaymi Evangelio San Lucas qillqa willarikuy. Ampa gloria kachutay dalek. Nuqaqa ninatan kay pachaman apamurqani. Chaynaqa maytan munayman yawrashanantaña sinchi ñak'ariqmi kasyan. Chaymi maytapuni llakikusyani hunt'akunan kama. Yuyankichischu hamusqaywan kay pachaqa thaq kananta? Manan aswanpas t'aqanachiqmi hamuni. Kunanmantan huk familiapi pisqa t'aqanasqa kanqaku. Kinsan iskaypa kontrampi iskaytaq kinsaq kontrampi t'aqanasqan kanqaku. Taytan churin kontra churitaq taytan kontra. Mamataq ususin kontra ususintaq maman kontra. Suegrataq qachuninpa kontra qachuntaq suegran kontra nispa. Kaymi Dios ninchispa rimarispan simi. Ampa gloria kachon hapu Jesucristo. Kusa waykuna panaykuna munayta taytanchis rimariwanchis ashwanpas kibeqa apsuna mancharchiwanchis waykuna panaykuna nuqaqa ninatan apamunni yawrarishanmaña nispa taytanchis kunapunchis rimayashawanchis huk mancharikuy hina nuqanchis waykuna panaykuna ama hina invitaykusonchis Padre Bernardino personaykipas kay evangelio manta entender sonchis Padre ama hina. Ari inek masaykuna hinari que konan tiempo presentes imakilebe panegosita Agosto killapiña. Agosto killapiña kashanchis chayqa entender sonchis munay rimashawanchis huknaypiqa manasuna nuqay entendisaykuchu ashwanpas mancharikuyta hina rimashawanku taytanchis Padre. Bueno, que Agosto killapiqa imapasan Wayran. Wayrik konan que tawarishanchis oroqkunapi waykin wayarpanachkunaqa imatabashanku Kantayshanku Padre. Killakay perikmanan gutukman papota frokun munisu asa perikanasu Watkiañataña nos hapyap. mañan kota tarika perkipi hapira chicos no espera que bueno wayra punat kashancheqa ari mañan kota tariki por ponchkunata chaqranchkunata imakanachilapsiki hasta ismirechi ponch nashpariki oqato llakikuyrik waykuna panaykun kaynin ballarik apanaychinaqtiri kasharan waskarpik incendio nisqa. Entonces imatapis ninarishwa ruphamna Rupapun chenalta. nimatoma ninarwa Ay charin ancharin tutaqpaqa chimantari Chaymantaqa, o sea, kasharan ruparapus sansaman tukurachip. sansama yanaraq tukurachipu imam waysto ome orokupapish
ima sach'akunachkana ima chakaranchayta Transformar y qawllasanmanta waykunchik ñawpaqtaqa llant'awan y kunan tiempo claro mana wayqapanchikkunariki llant'awan waykchan ashawanpish cosinawan entonces llant'ata churanchik imi hatun raku k'ashpitan quylltanchikpi kunamuraqmi kushqamanaq tukushipunriki no paykuna panaykuna ari kisunchik punchawkunariki runamasinchikkunata llipin tatkuqkunata imanishpa nirqanriki ñuqaqa imatapas muranishpa ninatan kay pachama apamurqan natan apamurqani nirqanriki chayman imatawmi munashaniñan yawarariman imashadan entonces nisman bashariko qhipanachkunaqariki sindiakunantachmaymanisman incendiakunantachimuna icha urqkuna kanaytachimunara iminataq mashwapshayki mayninkutaqariki chaymanta nishllantariki aqanakuymantari mashllantqa haykan wasip kanku pis qasuqta imapa wakin familiaqariki generosamentariki qanchima imashayshanga haykinpasariki chaypi nishanriki aqanakuymi kanqa nishpariki kina masiykuna ari ñapasha haykushasunmaña kay rikch'anachisimiman imaninantan chay nishanchayta wayqiykuna panaykuna ari aqanakuykanqayan imanaq may pachachuriki personaki wayqiy panay chaqaqpaqpun Diosman patikinkichayqa amiguikunapish abandonapusunki por ejemplo panay Rosita personakiriki nisharawankikuriki ñawpaqtaqa maypin takipakushpuwarkanki nuqaqa takipakukananchina fiestakunapi waynu chukna takipakukankiriki ari hinashpa kunan kay waynupi tukaq maskikuna rimashasankikuraqchu amikuntirashkashan icha oqlarmash aqarparishan oqlarumanta aqapsankiku porque mana ñata paykuna costumbre mana churashankichayqa ma rimaypusankiku ñalla ari wayqiykuna panaykuna hinallam sich ñawpaqtayki personakiriki takipakurinki waynuta waynupish tukarinki chay puncharik tukapunkiriki Dios chayqa mana rimapusunkichu entonces aqanakuy kapush ancha aqanakuymanta rimasha mana Diosninchik rimasha anki huk pareceriki munakushpariki tiyashan aqanarukunkurik bueno anchimantachu mana nisha ari aqanakunakunasha ashawanpish Dios iñiku kasaykirayku Dios qatikushaykirayku aqanakuykaw porque nisanki nañan kirunaqariki ñuqanchik ñachu piensa yuyaykun ashawanpishiki hina vidanta ruwachunriki nishpariki mana machaq wasiman puriyta munanllachu nishpariki ahogati Mana chilintinata mana chilintinata munanllachu nishpariki y chaymanta llasunmantariki por ejemplo colegiopi escuela qankuna karankichik ari colegio de escuela yachay wasipi sharinkichik hinashariki ninriki profesor tarea karanchu nishpariki nuqaykuqa niykuriki wakin niku warmikunapi chipasan warmi qhari estudiankushaypi no qharikuna mana ruwankuchu tareata yanaspa warmikunaqa ruwamuykunas niwanku mas anchataqa ama willakunkichikpish chaymanta tarea karanchu nish profesor ninchaqariki qaparinqa mana nispa había nispa pero a veces nuqaykuqa chupakutinayku notatapas bajawankichari o a lo mejor no persona Dios se me dice mana llullakunakichu no tienen sí había profesor tarea karanmi nisnechaqa amarillo q'illu haqay nisparik chaymataqa mana ñikunta por defender la verdad no chaqaq rimastay kawsariki mayninkunaqa mana allin qhawaspanriki
Achina baykuna panaykuna kipunchawpi nuqanchikillipin radiokunaq chawpin tamunayta wach'iriamshay griki San Jerónimo chawpinmanta maymanta nayka Centro de Formación Arquidiocesana Manuel Montero maypichir tarikusha inka San Jerónimo baykuna panaykuna chinagaqtan qariki ari wasinchikpi llaqtanchikpi mayninkutaqa baykuna panaykuna ariki t'akanapi phaqariya imamantan may pachach persnaki shaqaqrimaq kanki may pachachriki personaki allinrimaq kanki Diospaq kamachikusqaman hina kawsariyta munanki chayqa wayqikuna panaykuna mana puna mayninkutaqa allin qhawasqachu kanchis. Kusa Padre Bernardino añanchakuyki sumaqni yachayarichikuykunamanta chay hina qariki siempre ánimo hermanos catequistas, hermanos de nuestra iglesia católica chay qariki kunanqa kuya nuqanchis riki Dios yupaychanata kita sumaqta nuqanchis Dios ninchista yupaycharusunchis riki kaymi programaykichis catequistakuna rimaynin. Hinakasten qari turaykuna ñañaykuna maymunaya kay Dios yupaychanataykunapas gracias siempre kusqallapunina nuqanchis cristiano runaqa kananchis mana riki kuyay uyantinchu kananchis aswampas kusisqa imaraykunchis tayta Diosqa nuqanchispaq llapanta kamapuwarqanchis y chay kamasqantayataq nuqanchis riki sumaqta ama chayta yachananchis cuidayta yachananchis riki imanaq padre nishara riki ama riki urqukunata kanamunkichischu ama riki chaypi wathiata ruwakushasunchis aswampas riki wasinchispia sumaqta wayk'urukuspanchis aparikusunchis urqukunamanpas chaypi ña riki sumaq mejoramusunchis urqu patapi mijita munanchikpish chayqa a veces nuqanchis kananchis por descuido no urqukunapas puncha churakunku chaymanta urqunchikkunata rupaychansik imanata cuidayta yachanchik kay Dios ninchikpa sumaq creacionninta quwasqanchikmanta chay hina kaqtinqa turaykuna ñañaykuna maymunayta yacharishanchik sumaq yachikuyki evangelio y chaymantapas kasqanriki kay kuna p'unchawkuna fiestakunapi yakasharanchis ari pero mana riki kay kawsay nuqanchis wiksanchis kawsay fiestapaq sino que aswampas espiritual kawsaypi imata yuyarisharanchis turay Valentin mamanchis Virgen Asunta riki sapanka llaqtakunapi sumaqta riki yuyarikun kay 15 de agosto nispata chayqa riki paykunapaq sumaq napaykuy kachun wakinqa misawan purikurankichis misa participaramunchis qankunas felicitaciones kachun chay hina kaqtinqa qatirisunchis
que Dios ninjis cimenta hasta no canchis tahiachinanchis paje ininiskunapi chay qariki turay Valentín min q'ariqsaykikuqa hasta yapa imakunatawa meriki kay evangelio noqanasta yacharichuanchis. Ari yacharichuwanstaqmi kay thaq kawsaymantapas manan thaq kawsaytachu apamushani nispa taytan nishawanchis ashwanpas aqanakunqaku nispa waykunapunaykuna. Entonces anchipin munayta noqas entendidanchis kaman kay thaq kawsaymanta hay veces noqanchis yaki mundupi thaqlla kawsayta munakapunchis mana imatapas chiqaqtachu rimapunchis mana justiciatapas rimapunchischu. O sea, aqnallap kapuyta munanchis. Entonces anchirayku washanchis waykunapunaykuna importante noqanchispaqqa mana thaq kayllachu. O sea, hukniypaq mana problemata tarinanchirayku mana inimigota tarikunanchirayku mana imatapas ruwanchischu. Aqnallapas hakapunchis, aqnalla cristianokuna tiyakapunchis, mana encuentromanpas rinchischu, mana misamapas rinchischu, mana imatapas ruwanchischu, nada, no? Ni radiomanpas wakinkunaqa radioman rinkuchipas a veces inimigota ima tarikapunqa. Entonces ancha allin kashan chirayku huk partipipas punchaypas Papa Francisco kawsasparaq waranchis castellano rimaypi hagan lío pukniypiqa lluqsichis calliman lluqsichis hawaman evangeliota willamusunchis ruwasunchis imatapas nispa ama manchakusunchu kay pantananchikmantapas nispa hay veces nuqapas aqnata sintikuq kani mayninqa pantal ruwaqchukanpas nispa pero ashwanpas mana manchakunanchik aykin pantananchiktawanpas nillantaj huk partipipas prefiero una iglesia accidentada nillantaj Papa Francisco. O sea, imata chay accidentata, o sea, hay veces pantalones imapas accidente genera noqanchis, pero ashwanpas mana chitachu manchakunanchis. Entonces ruwananchis noqas iglesianchis imatapas ruwananchista, pero chiqaywan justiciata ruwaspanchis kay puntupi llapa runakunapas munanakunanpaq mana aqnallapichu taqiyananchis. Hinallataq kunan Papa León XIVpis munayta huk mensajeta enviarmasqanchis kay jubileo karanik jubileo 2025pi kunan jovenkunapas huñuykunqa kay Roma llaqtapi aqa millón, ¿no? 1 millón de jóvenes naspan paykunaman eran hinata huk frase kawrikchis Papa León XIV: jóvenes, hermanos y hermanas, vosotros sois el signo de que un mundo diferente es posible, un mundo fraternidad, amistad, donde los conflictos no se resuelven con las armas, sino con el diálogo. Entonces, waykunapunaykuna manan kay makanakuykunapas armallawanñachu alchakun ashwanpas rimaywanpas alchakunmi nispa. Entonces, hinallataq noqanchikpas kay mensajeta llapan kay vidallispi pensiqa mana maqanakuywanpas imatapas alcharusunman ashwanpas rimaspanchis campupipas kaqtataq dañurukuyuwachipis mana noqanchis ratanarukuspachu alchasunman o maqanakuspachu ashwanpas rimayruspa no paganasaqchariki chinata no rimaspanchis qhawaspanchis. Entonces chimanataq waykunapunaykuna anillasumantaq kay nisumanta thaq kawsaymantarik ashwanpas noqanchis mana thaq kawsaypichu tiyashananchiskama ashwanpas siempre manchakusapas mana manchakusapas imapas ruwananchiskama. Chirayku siempre catequista masinchikkunatapas siempre vitamikuyku waykunapunaykuna haku radiomanpas haku imatapas ruwasunchis tukana kaqtinqa tukanatachu yachasunpas imapas aqnata waykunapunaykuna. Entonces anchitan chayman yapaymayman hermana chaymantapas kashanraqmi kaypi reflexionananchispaq. Ari cosa turay Valentín maymunayta rikip kay Papa Franciscopas hinallataq kay Papa actual riki Papa León paypis maymunayta yaniwanchis no siempre en noqanchis a veces mancharikapunchis imatapas ruwarunchis malchatachus o catequista kayninchispipis pantayarunchis imachatapis ruwaypis chayqa o padrinchikwanpas mana coordinaruspachu imatapas ruwarapunchis chayqa hasta amaña mejor ruwasaqñachu porque ña amrachikapun aqnallaña kachun nispa noqamanta qallarispapas pero mana chaytachu nishan señorqa sino aswanpas purichis llank'aychis no ama chiwanchu qhipaman kutichis chayrayku riki Papa Francisco nishanriki yo quiero una iglesia accidentada nispa o accidentada nispa mana turaykuna niñaykuna ankin accidente carro chayta literalmente entenderllachis no sino kiqa niwashanchis chaykunamanta chayta nispa Padre Bernardino hasta matiparisunchis. Ari inis masiykuna a ver kay Valentín panay Rosita Dios niña thaq kawsaytachu apmoran. Ari
Kuna evangelio pa man shanjish. Mana takte. Parece contradictorio, ¿no? Si no cacha chata no son ñawincha son atento cacha son chaka imina tsieren so mayam Bacherik. mancheri ginara hay kuna nisharik mana no taka wase to chapa moran nishpa enos imina tsieren nishpa mayen kota kare kwe kuna panay kon ari imana nanta takuna dios nishan ke manan taka wase to no moran nishpa es que mayen kota kwe kuna panay kuna no penche nisho conformista genene que gens que causa evidente, ¿no? Por ejemplo, imatah causa imandan konan dios en Chile mesho. Kangri que yaftan chispe comunidad en chispe autoridad kono. Autoridad kainin ko que kan presidente, tesorero, secretaria, fiscal. Inashpay kon okupare que soakshango man kolkatarik. Inashpok yachamarik. Ani Henashpa manare maring mancharik. Imareko. Sich remarong kachaka. harukura po. Problema kan garik. Entonces takia kan. Ay chitake mandare mashan dios nisa. Makan guna pa kana que chishomashpa. O kalaman municipio parik. China saschaki gonare que por decir no. Corrupciones con tiempo remacorik. Enashpa hoch regidor yachan. Que corrupción, pero may pachach que regidor de que chacasta remarrón gacheca le van a hacer pide imposible. Claro. Y genial que a nivel político no escaparik, pero no cancho que le mandam. Guasiki periki, persona cree que te echen cree que no hay tarik. Hinash periki, hermano que a lo mejor millones más leñerik. Entonces se corrigieron acá problemática na bingrik entonces persona que causa y la pena de gingrik Técnica, no yo no quiero molestar para qué voy a molestar alguien será alguien me genera que ya si yo digo algo se va a molestar se va a enojar conmigo no entonces hay con un cristiano un católico siempre está llamado aquí a defender la verdad. Checar. O a quien que está con una igual. En la calle Angurik. Mancha con Gurik radio proximidad se yaktango ima inkus senegajan jipsi en la kawarin Gurik. Mana rico como chorak shbarik. Porque si van a hablar se van a ganar también problema. Entonces iré con será que desengis no va a poner y ahora no dañamos nada. Entonces hoy con la panaicona un catequista Dios te está llamado a defender la verdad, la justicia. Generico con la panaicona y causa vida peca. Ari como humanos no canche pantanchiam como humanos no canche con la panaicona mañana con la mana imatapsh marin sharik y con que no canse que inclusive no working work panansh con la crítica en especial mano pasha acuerdo chukashan pero hay con la panay con la mana hoy equipa de matapsh nesengigo sharik simplemente el equipo entonces animari con la panay con la working cat que está con la can con nya chakastare marim jengchishnya can con nya los jengchishnya radio chapenta seguramente persona que pantan que pasam ari que puri peka que causa peka ushchukun satarin ushchukun chanchina rona porinch achna chama igual con la panay con la hinache que panay rosita Ari sa Padre Bernardino hamay ko skitari ko na amanyaman Jacksonya chamat inch kasons asams puri resons liox sereson chis lio terwason simen Papa Francisco nena bulia terwason no protestant ajá por causa de Dios Ricky ama ama kunat protagonista ama introduction jegna Leo ya makanak son shikonan la iken na weo taron mano ama che tatsino Dios manta yachika rimay manta hinalata Ricky chani rimay manta y muna kuimanta che hinakate aktore kunanya yariki yastanya riki in tips ni wajan snya pawai sripuits nes pacha gariki
estaban con Hernández para que para macutir a Monanges para uno de los países de ataque de reference y siempre na pa y con apscaya ya pa ya hermanos con sapanca parroquia manta de canaturas pa con arik may monita uyari masianchis kay pinyang kay programa kichis Katikista kuna remaining Kay Piña Kay, Ministerio de Alabanza, Fuente de Vida, desde Curpo, Inquilpata, Distrito de Chayabamba. Jesucristo jamukan hatmaso yupi wanyo kuna tapas gausa kuna tapas chanin chanampa chay mi pay makaylapi Dios makaylapi wa tukoy sangkoniki Alenta Dios pa si mi mantawilay amasay kospan tutapas punjaupas amapi matabas manchari koycho wilay tukoy matukoy tima Y estos cantos, Solo para Cristo, cantos y cantos, solo para Cristo, y estas palmas, solo para Cristo, palmas y palmas, solo para Cristo, vueltas y vueltas. solo para Cristo. Eso, solo para Cristo y María. Que suma Dios y Payita aquí kunawan. Hatunya pay kuniko, yapa ya kunapa, katikista kunapa. Sumahyata Dios tasininta wiñarisunchis, hama manchakuspa. Dios pasimiwa ronata ayay rona manayay tariyo kusyan waknis kang rona kayuyay koy nepas pantaya jay ko na mamirisya Chikak remaitan manamonancho Dios paronatan manamonancho Lulagaktan echaka kuchi uyari Dios paukama kusatang katiko Echaka ki pantay pañaw papi Chamnilan takaw sa ito ko'y imabi Yakarinya kasya soy que chaypas Amas amas pa Dios mantarimay Este es un mensaje de testimonio de vida de nuestra hermana Efrasia, un mensaje de obediencia para todos nosotros. Con Cristo, Todos, sin Cristo, sin Cristo, nadie, con Cristo, todos, sin Cristo, sin Cristo. nadie Hatuna Paikunico, al señor Celestino Cuno, a la señora Elena Mesa, por Curpo Inquilpata. Hinagatin katuray ko na niya ko na nyari kiripunay ko pasanay ko asapat naman niya chiye musiyay ko programan katikista ko na remainin domingo a domingo may munay tarik Wasapayamoy ko chay hinagatin kanapay ko naps kampo niya turay ko ninyo ko hinalatming ako ko naps riki Ari kunang punjaw ko ng kasya ng may munay tarik kay Iglesias Ojo Pips imiman aktivitas ko na apari siyaran primero riki niya padrin siya na munay ta ordenay kapong ko niya chay man taps riki jubileo pia Kashilansky watak 2025 chay Pips riki misa de los jubileos neska kashara riki turay Valentín ima jubileo kunang semana aparir kuna ima misa jubileo Ari seminarista kunari kay kupuskullaqtamanta munayta aparinku
jubileo de los seminaristas que hay 14 de agosto. Ikuna chi seminar se Roque Valentín. Padres con estudiación kurik paikuna kastak, entonces paikuna munay ta aparion ko jubileo imat jubileo paikuna munay ta santa misa ta poren con sai con ko taitan jespan perdón de mañana con kuinat huay kurikun komunay ta ho nebe kari kusirikun ko kay taitan jesman paikuna kotrikos fangman. Cuando estoy en Srique, chinoneraita, pero ayudan pas jubileo kan ya pains pahagasyan. Muy bien, chi mando kashata mat pamita mona shara nariki. Re ini masih kona mainin kota kariki. No kanchin yakis kanch reki liakte mang memana padre chamong nyacho no kaleko abanto nas kana kashe con esperiko haton hena liakiriki kan riki. Emereko. Skoy kona panay kona konan tiempo reki pesinya. Y mainin kota kariki working way na con estudiation gorik hena sakya pong gorik. Mana niya padre que monan kunyacho en el masay con imatat no kanch como clientes suananchi panay rosetan Maña kunanchis. Dios tenchi manta maña kunanch hiwari con panay con Dios pasemem nin maña kuich slash imatan way kay Valentin Rosom Itanan skama joven kunak. invitanan chikama animal dan chikama parroquian chimahamon chekari kawarinan chikama manane so mancho de que pa con akare que hina estudiamos no capaz en mapak na espacio no como comunidad parroquial no canch de que kawarinan chikama que mi canal de chayawar nan chikama bueno ve con la panay con la way que rona más chikama inclusive hasta papel higiénico y maleta pshik kawarin kori que monay aparin entonces no cancha ve con la panay con la michita kare que ya na página en chirikim En vez que ella pa Valens, ¿no? Pisi ni konalan chiman karin con espa a veces rimachans no. o mainin ko ta kare que nila song man kare que bueno ay nanki padre alien cho red negocio repongam shna shvarege aguanta shay kunya jo no shvarege Ari, pero chipas maña kunans kashan porque a lo mucho pai tiempo ta churarin pai dedicar con Dios en smantri ma pai wananjispa ya chuananjispa porque no ganse que hakuilla pa Valens pero mana no ganse a chanjicho y ma pones padre ya na paguinim nish hatun pone no ya tire wakin katkis kenen waka kang manan padre kanchu manan misar wakan chire con katelpon tu capuchan espermant ya chanjicho maña kuilla ta skrit que ella pa Valens tanch criticación pa guapo gans número y es más no aquí en comunidad con apakare que cambia kapshango nya huye kono antes karam católico y mache kare que peman puchango padre llama Padre llama con man ya chuaran kuchun padre con man ne waran kuchun es padre con mana llama ta ya pen mana pero chena historia con el Sina katang igual con la panay con aquí puncha con ojo hatón cosiki pigashan chiriki o Valentín remaremos un mancha que primeras misas nuestra con amantari que ojo padre orna conche que aparico en lachtan para que primera misa nuestra que con mai con apincashan primera misa chita malachi primera mesa ma tire que caran que sábado poncha que padre Roger mai manetro que San Sebastián ya está Chemanta konam ponche o kallangat que primera misa que Cristo peregrino coscolachtapi padre Wilber Ojeda y mira está 2 de la tarde chi mandari Chimant pakarin ponche o tajia ollante y tambollachta periki primera misa entre vayamon padre Maxwell Maipi ollante y tambo parroquia ollante y tambo yachtapi San Pedro apóstol de ollante y tambo ¿no? Y menos Santiago, apóstol de Ollantaytambo en Chiparroquia. y mira está Las fiestas a 11, pero 10 tardes son strict por contar algo. no ka tapuit muna siya rekit a ver waking wayak panash kuna watok ringo reki henash pare kenengo cerveza tach apas matapas con siempre campo de cariño reki wayak Valentin tapuit aquí ma imatan por ejemplo en que namos ya konama o sacerdote konama rey michakuini poncho pues o mainen kota tarik con ashan que ordenación ya de 1 año de 2 años ser pesante en Roma y che emma presenta tach apas on mam emina tan wata persona Cariño chakama que
pero ashwanpas recomendación gamanjarek padre con las ruaman kunata estulan kunata kasulan kunata porque primer la chance mana color touch kasula con hapchan kam comer puka beriki liora morado imachana segunda aparik somanik en charik Daikena chal na chak pana ini mana chak na unas son conjis na bunas padre kama. Padre, no tapir sei. A ver, tapur be. Padre, primera vez hay que pere y me tapan tomar en que por primera vez regalando seguida. Padre paikas. No, como no era de que mana chikalis te regalaban como a mesha. Anchita entonces a pasar. Que padre con la fiesta hay que pere y me tapan regalando seguida. Bueno, Dios manta mañana con un regalo. Primero a Dios, ¿no? Después ya también cosas materiales, ¿no? Entonces, normalmente, ¿no? Cuando panay con Ari siempre o para que en esa etapa celebran calis con Eric. Y mi Eric persona que está seca desean tomar que pues camp en Eric. Entonces, anche importante que calis nesta renais para no ca nera Eric manda para chapip regalaban a John calis mas pa y bueno no creen que ahora cámara le malhta brecalista por si acaso no espero que bueno regalaban con en este caso decanatur urbaman padre Marco padre con oculina expan mucho calishata entonces calishaban por calis en minates Copachina que se Sí. Ajá, entonces con la panaycona o hermana con regalaban por ejemplo purificador chimantaré que corporal chicha con justo que me celebran aquí prima ya Waking way panas con la guajamoro porque tan padre me den zapato que tan espere checa Eric 39 ya también entonces bueno en más y cuando nosotros me pone para que mañana con otra achapiña regalanche pues y es tan general que son acá manda poner ganjori que son culiacho mañana con otra que por decir una chompa regalas en chips que figura con hasta pues y mina tapchama son como alguien pero mañana con otra que pone no pero cuando se tratan cosas del Señor entonces siempre vas a utilizar, ¿no? Además quieren poner aquí familia regalaron y con nosotros, ¿no? O también casullas así, pero con la panay con cariño es cariño, entonces solamente es una recomendación, ¿no? Oye, padre, ani che akarek uyar rungis ni matas monan padre Bernardo Loves, fiesta bien, me pingatem, se tus chita no cas regalan skaya. No canjes trick como cristianos, entonces chima por reasons min cares cachans lapans y che mantari con una persona sari con una categoría que parroquia de Guano Quitilia está pene que padre yo per Carrasco parroquia pene catequistan con tanto paisans tinco y chanches pagan poncha tasari que unante tambulia está no can tinco ramses ojalá charicamo aprovecha ya cuatro som emalach caso que primera mesa del padre o Wilber Mapchiar sumara aprovecha charique mata observaciones rictas kilsos. Entonces chequen gastan cari min que con apps cashan tore con niñe con min cari que casi en kai 23 y 24 de agosto quilla pagmaipi hakai quebrada onda yana tele ojo piyunka ojo peñañe con tore con curso de catequesis me aparicó de canatura quebrada onda chima y yunka ojo no castire eso en que viernes tarde en darah no canjes pachi eso enches che piñarik sábado ponchautan domingo ponchautan to paramsos chema hawari mengits la palans puriria mengits siempre aparicamnans kan ka herramientas kunata yang arinanjes para que mana ahnalach mana herramienta mana arma purim suns katkista masikona che hinagasten qarina paikigona pskashilantag meriki maimonait uyarikamas kan saqai parroquia de Kispik Canchi, parroquia de Orcos, de que comunidad de Coñamoro, hermana Vicentina, Sumagna Paiki Cachun Campa, Coñamoro, Eños Masi, Conarique, Canconas, Calpañan, Pones, por Irimesia, que curso Marik Manon, por Rimjankichirik, pero por Rimunaiki, por Rimunaikits Kanka, Kursukunamam Srikem, Taprix Paponerik, encuentro Mams por Nanskanka, Hinadat Riki. Kushukuna mams purnans kanga chemantarina paikunans kallanta harikahay pitumarca llaqtapi domingo a domingo yarikamanchis pitumarca comunidad de Japura
marangani chaykunapi sumaqta uyarimasqanchis qankuna sumaq napaykuykachun turaykuna ñañaykuna chayta nispanchis kunan yariki ña yariki p'uchkay pachamanchi amunchis kay programanchis despedidakapi turay Valentin. Ari nuqapas naparukuyman hermananchis qolcha llaqtapas uyarikamanchis radiopi chaymanataq uyarikamanchis saqay ollantaytambo patakanchis chaypipas uyarikamanchis paykunapas hatun karnapaykachu Diosninchis saminchawasunpas waykunapanaykunata hinallataq llapan kay yanataynin hukpipas uyarikamanchis nuqawanqa huk domingo kamaña waykunapanaykunata chaykunapitas qhawanachunchis kay Facebookpipas escribiramunchis waykunapanaykunata siempre tapukuychakunachu kama napaykuychakunachu kama hina kaqtinqa tuparikusunchis waykunapanaykunata huk domingo taña Kusa tupaysunchis yanuqanpas riki o domingo onchaw kamaña chaypi ña tinkurusiasunchis riki Padre Bernardino listiakapi hinallataq bendicionta churaykuwan. Paykunapanaykunata qallariyqa tukuqpunña hina kaqtinqa riki ñaqmasiykuna minq'arikuyta munakichis waykin decanatura por ejemplo Calca parroquia Lamay qankuna riki aparechankichis que jornada espiritual nisqata riki y programacionnikichis kashan riki entonces a lo mejor yarichikamankimunpas riki Facebook chawpinta o a lo mejor WhatsApppa chawpinta riki que hora domingo tan jornada y kashan nos noqayku riki que radio chawpinta minq'ariykamusaq ima actividadkunachis kashan igual minq'arikunayku paykunapanaykunata qillqaykamayku con anticipación entonces chayman hinachan noqaykupish llipin radiokunaq chawpinta riki minq'ariykamusaq riki llipin llaqtamasichikunaman charananpaq hina katinqa waykunapanaykunata kay programakichis katikishtakunaq rimaynin ñan puchukaymaña chaykapun mañaykuncha Diosninchimanta hina kaqtinqa iñaqmasiykuna Dios llawan ñan punchawpipas tutapipas Diosninchiwanqa waykunapanaykunata iminana saqchakipi kashpapish ñawpaq mampuncha por razón chiraykuyan nisunchis kunanan Dios yaya Dios Churi Dios Espíritu Santo suqtinpi hinata kachun Jesús anchamunakun Dios ñay gracias tan komikiku ki orashka wastaykumanta kunanqa kutiripusaqku wasiykuman Dios ñay yanapawayku tutapipish punchawpipish yayku hanaq pachapi kaq sutiyki paychasa kachun qapaq kayniki noqaykumanqa mucho munayniki ruwasa kachun imina hanaq pachapipish hinallataq kay pachapipish Imina noqaykupas noqaykumachansanapaq pachaykunamat kacharipipi watqaymun manayku tuwaniata kuymalinkum chaykunata kachush. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición del Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. amén Alguien puncho alguna pena y con gachón. Monacos kay wawamasi, monacos kay iñirmasi, monacos kay wawamasi, monacos kay iñirmasi. Hasta kutimunay kama, Dios llataña serviciaichis. Hasta kutimunay kama, Dios llataña serviciaichis. Dios página purisianki, son koy kita konkichayqa. Dios página purisianki, son koy kita konkichayqa. Manayang kachupurinki, katumi primiki kasyang. Manayang kachupurinki, katumi primiki kasyang. Kay wariway, adiós mi way despediway. Makikita kay wariway, adiós mi way despediway. Causas pachakutimusa, guanyos pakamananyacha. Causas pachakutimusa, guanyos pakamananyacha. Dios página causas yanki, son koy kita con
kichayqa Dios página causasianki sonqoykita qonkichayqa Cielo piña tu pasunchis Dios ninchis paqayllan piña Cielo piña tu pasunchis Dios ninchis paladon piña Panay, allanchu. Allami? Hakuchu decanatura quebrada onda kursuman. Mana allim pachasqan kashan. ¿Qué van, pachata? Kunan hakus panay. Kunan Mana chirikwanman pasha. ¿Qué van, coño, con? kunan hakus panay. Mana yarqawan qachariki. Llega mi equipo. Kunan hakus panay. Mana puñini aisawan. Arieron que. Kunan hak panay. Mana biblia kanchu. Ya, pues, Kunan hakus panay. Pero mana pitaps riqsnich piwan trisaqri. no me acompañas aquí. Kunan hakuchis panay. Hakuchis. Mana kakllatan riman padre y chaymanta mana uyarikunchu allintachu. Kunanqa wayqikuna panaykuna allintan uyarikunqam. Hakuchis panay. Ya está listuña. Imapit rimari. ¿Qué carro? ¿Qué van, sacamos? Kunan hakuchis panay. Wa kaklla sapakutin umananayta rima. Kunan kamanan kahlachukanqa. Dios taitayas sementa. Munayta rimaramsunchis. Decanatura quebrada onda. Yanatili llaqtapi. Kay sábado 23, hinallataq 24, domingo punchaw tawa. Chaypiñatu para masanchis turaykuna ñañaykuna decanatura quebrada onda. Chaypi sumaqta Dios ninchis simimanta yacharamusunchis. Chaytan mink'arikamusunki Centro Arquidiocesano Formación La Fe Manuel Montero Qusqu llaqtamanta hinallataq riki kay decanatura quebrada onda. Chaypiñatu turaykuna ñañaykuna tuparamusunchis.